السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچس نثار احمد صوفی مے پور یاد دہ 12 اگست امہ دہ مشہور صوفی شاعر احد زرگر صوبن دہ اس زن پریت وری 12 اگست بڑ چکہ چاو سان مناونہ تس سندس آبائی علاقس یعنی نرورس اندر یت زن زرگر صبن مرکز خیر شامس کام پہ نیونس بہ کاکن پانس دپن تلا پاک اس تہ بوزو زرگر صبنہ بات جورا تتہ آز زرگر صبن دہ تام یتھے اوت وات اتہ سٹیجس پہ مشہور گلوکار عبدالرشید حافظ صاحب گیوان نزدیک واتت رٹ اکس کونس من جائے تو بیٹھ مگر رش کلو پیٹ اتہ خیر بات چلان لا سر کر دپان من چی سپار کافر سپدت کورم اقرار تو ات مز پور یس ست نکاح چھ بات تدبیر تس سنز ببچو دام دام شیر یت ن گانگل کری کان اغیار کافر سپدت کورم اقرار تام ووت کاک لوتوی مے کن دپن تلا ون ات شعرس معنی بہ وچھ کیا گیون چھک سہ بوزان بچھس کاکس بتھس کن وچھت سوچان مے دوپ بچھس دہے کاکس پرسان کن تہ شعرک معنی مگر کاک چھ مے پرسان مے ڈول رنگے بتھس مگر شکر پورم مے اوس بوزمت اکس بزرگس نش امیک معنی تو تکرٲوِتھ وونمس لوتُے واپس اد سا مۄکلن بٲتھ بہ ونے کیا چھُ زرگر صٲب فرماوان یہ ونِتھ چھُس بہ یاد پٲوِتھ اتھ شعرس متعلق سونچان زِ بہ کیاہ ونہٕ کاکس امیُک شرح بہ چھُس أتھۍ سونچس منٛز یوٚتامتھ حٲفظ صٲبن سورُے بٲتھ مۄکلومُت خٲر تام کھوٚت سٹیجس پٮ۪ٹھ ظریف احمد ظریف صٲب چٹکل کیا ونت دژن کس تام لیکچر کرنچ دعوت تو کاک ووتھ مے کن دپن تھو تھا سوچت تلا ون تام امہ شعرک معنی مے دوپمس یہ نا چھُنہٕ تیوٗت مشکل شعر زِ مے پیٚیہِ سونچُن یہ چھُ سیوٚد ونان یس سۭتۍ نکاح چھُے بات تدبیر تس سٕنزِ ببہِ چو دامہٕ دامہٕ شیٖر یعنی با تدبیر نکاح چھ طالبس تو پیرس درمیان آسان تو تس سنز ببہ دپت گو تس سندین فرموداتن پہ پیہم بصدقی دل عمل کریں دوپمس پتہ چھُ ونان یُتھ نہٕ گانگل کری کانٛہہ اغیار یعنی یُتھ نہٕ کانٛہہ شیطان بنتھ امہ وتہِ نش ڈالی میون یہ ونن تو کاکس ژوٚل اسُن نیرتھ بہ وۄزلیوس مے دوپمس کیا سا جوابس آئی نا برابری کاک ووت در جواب دپن اصل اصل یی چھ ساری ونان مے دوپمس اد ژے نزدیک چھُس نا یہ معنی کاک ووت در جواب دپن گۄڈنِچ کتھ چھِ یہِ زِ یہ شعر چھُ بظٲہر غٲر مہذب باسان اوے آیہِ اتھ کلامس پٮ۪ٹھ بے شمار اعتراض آز تام کرنہٕ تتھ چھُ سبب یمن شعرن ہند معنی تو مفہوم سمجھن چھُ سٹھاہ مشکل دوپن اتھ شعرس اندر چھُ مسلہٕ یہ زِ بظاہر اگر اتھ شعرس معنی کرو یعنی یس سۭتۍ نکاح یی کرنہٕ تس سنزِ ببہِ ہیکو نہٕ دۄد یا شیٖر چٮ۪تھ کیازِ کہ سُہ بنہِ تیٚلہِ بظاہر پننٮ۪نٕے شُرٮ۪ن ہُنٛد دۄدٕ بوے دوپُن بوز سا یم لوٗکھ اتھ یہ معنی چھِ کران زِ پیرس تو طالبس چھُ پانہٕ ؤنۍ نکاح تو طالب چھُ شیٖر یعنی تس نش زان حٲصل کران مگر امہ معنی سۭتۍ چھنہٕ اتھ شعرس کانٛہہ تعویل گژھان زِ یہ یی نہٕ وۄنۍ بظٲہر غٲر مہذب شعر ماننہٕ دوپُن بیاکھ مسلہٕ چھُ اتھ شعرس یہ زِ پیر سُنٛد ادب تہٕ احترام مد نظر تھٲوِتھ چھا پیر تھاوُن مرد یعنی مذکر کنہ مونس امہ شعر حساب چھُ پیر مونس بلکہ زنان بنان
تو طالب مرد یا ونو خاوند بنت پیر سندین پستانن شیر چوان یس زن بظاہر غیر مہذب تو بے ادبی چھ باسان دپن امہ برو زِ بہ ون مے نزدیک کیا چھ امہ شعرک اصل مفہوم گوڑ وچ احد زرگر صٲب کیا چھ پننس پیرس متعلق پنن شعرن مز فرماوان دپن احد زرگر صٲب چھ أکس کلامس مز فرماوان فقیری دون شہن اندر ولت پان یا فقیری روح بنت مینس مرت ژاو فقیری نوح نبیت ناوی چھمے فقیری کعبہ و محراب چھمے یعنی احد صٲب چھ پنن کلامن اندر یہ وننچ کوشش کران زِ مے نزدیک چھُنہ پیر دپت پرٛٮ۪تھ ساتہٕ پیر سُنٛد ظٲہری وجود مراد بلکہ لطیف وجود یُس زن پنہا کتھ ہندس صورتس اندر أکس طالبس اندر بمثل روح داخل گژھت تس سندین شہن اندر جاے چھُ رٹان تو بمثل نوح بنت تس سنزِ شاہ ناوِ اندر سوار بنت روزان أکس طالبس خاطر چھُ یہوے نۄقطہٕ یا پیر کعبہ تو محراب بنان یتھ کن سہ دم دم چشمو سۭتۍ سربس سجود چھُ روزان الغرض احد صٲب چھُ فرماوان زِ پیر سُنٛد سیرِ حقٕے چھُ طالبس خٲطرٕ حقیقی مرشد بنان یس سۭتۍ سُہ ہما وقت تعلق پٲدٕ کٔرِتھ أمسٕے پیرس نِش حقیقی زان تہٕ معرفت حٲصِل چھُ کران یوٚدوے پیر بظٲہر انتقال تہِ کرِ مگر طالبس نِش چھُ سُہ کتھِ ہندس صورتس منٛز ہمیشہِ حیات تمن چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ رٲبطہٕ منقطع گژھان یا تمن ہُنٛد نکاح چھُنہٕ ختم گژھان بلکہ چھُ پیر ہما وقت تس رہنمٲیی کٔرِتھ تس یمنٕے دون پستانن یعنی شہن ہندِ ذریعہ معرفتُک شیر چاوان روزان دپن وۄنۍ وٕچھ تہٕ امی حسابہٕ ییٚمہِ شعرُک معنی تہِ یعنی یس سۭتۍ نکاح چھُے باد تدبیر تس سٕنزِ ببہِ چو دامہٕ دامہٕ شیر یُتھ نہٕ گانگل کری کانٛہہ اغیار کافر سپدِتھ کوٚرُم اقرار یعنی احد صٲب چھُ وۄنۍ پننس طالبس یہے نصیحت کران زِ یتھ کتھِ سۭتۍ یا یس حقیقی مرشدس سۭتۍ ژےٚ با تدبیر یعنی با حکمت دٲیمی تعلق یا نکاح چھُے تٔتھۍ سۭتۍ ہما وقت صحبت تہٕ وصلُک زار گِنٛدِتھ ژےٚ تس سٕنزِ ببہِ دامہٕ دامہٕ عرفانُک تہٕ جلون ہُنٛد شیر البتہ خیال تھٲیو زِ یُتھ نہٕ نفس خیال یا راین ہٕنٛدۍ جامہٕ ؤلِتھ ورگلاوی مس تہٕ معرفت چنس گانگل کری دوٚپُن ہرگاہ امہِ شعرُک مفہوم یا شعرس امہِ آیہِ تعویل کرو تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ غٲر مہذب شعر روزان البتہ یہِ میون معنی چھُنہٕ حتمی وۄنۍ گوٚو ژےٚ ییٚلہِ پرژھُتھ مےٚ ووٚنمے تہٕ یہِ مےٚ پانس فہمس منٛز آمُت چھُ تہِ تھوٚومے پیشکش البتہ اختلافس چھِ گُنجٲیش کاک اوس یی ونان تہٕ تام کھوٚت گلزار میٖر صٲب سٹیجس تہٕ لوگُن ساز شیٖرِتھ بٲتھ پرُن خٲر کینٛہہ بٲتھ بوٗزِتھ درٛایہِ کاک تہٕ بہٕ واپس گرٕ کُن تہٕ مےٚ دوٚپ بہٕ واتناوٕ تۄہہِ تام امہِ شعرُک معنی یُس مےٚ کاکن ووٚن ہرگاہ مےٚ وننس منٛز کانٛہہ کوتٲہی آسہِ گٔمٕژ بہٕ چھُس تمہِ خٲطرٕ معذرت خواہ بِہِو خۄدایس حوالہٕ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ